Makawin kijing ilang pa mentakas ngi ubar dan ulong baka parti PPP kelah tengkai lade ya kebor bakala ban penduk ban weng ya kinu ikan didiet ki bangila dap ai tiket ladang isyam bat ngilam bakala ban don kijing ma lane kenu kijing syak pentok bria persyak ya ke parti susu ulong bagi don ki news channel di persang penyelam bakala ya upai ba ban penpa ba ngi ke parti ngi bakala hendrai wat i pensai sepi bangim bakala hendrai dei meki ki ba bakala ba susu ulong bangi sepensai kedar ya kane ha ka khatsan terik ha ka jingalang hanong stoi kajingi Denmark kata kadau ka parti kala pelat ya katu ka kot kubor ka boong baka parti ka tingkai haladi ya ka bor bakala ban weng ya kinu ki kandidat ki bakala dep ai tiket balai ladang isyem ban ngilap bakala bandon ka jingma ya ka parti lani ka nugo ka jingsa pentok bria ya ka parti ya kata ngila da ben kren hendai ki don ki kot kubor hadin baka parti minin kala sim ya ka rai ban pujlino yo kortong uba kila penmana nang tay na nong ston kila don ki parti o kila don ki news channel tiba persyang manong page haba kumni menu bakala mangine bakala kata ke PPP ni warden wa syek sisya mrenga nong piki bakala tamangan sa pensai hanong ston haga kak santari na sa pensai ya kani mangingi klam bakala kita ki news channel haka rukom ai kot kubor kabedon ke jingtmu banyalam bakala yo pat ba Nagai di badan kami pergi pat ba mentah. Bila ban pet igini nuki kubor tang pada pensong nongrim wat supriang baik. Mo wat supriang baik ngakan mau kemai lap yap yo ba HS sila. Habu keren aku ke jingalang pat ba. Wang koki pat ba. Kemau. Kini ban start habu pi puli ki kot kubor. Ambara kini ki kot kubor. Nomor bundu kini ki kot syukur. Malhakata ka for don kawai ka kubor Meghalaya Times hakata ka rensan bukuran ui Meghalaya Times ong lahat na Meghalaya Times kawa pini ki don ki jingto ki ba ki patba ki haban pensyong remday ban syungay kum ginayalam kum ka parti ngila persyang sisya sanpo pratali ngiray balay tiket iki briu kam na don kan ka jingki palo lada dia hiwi